uye umupfumu mu masaha ye hano akaba hari umuhungu wanzanye Aimable bimeze bite ibintu by'umupfumu koko hambwiraga mbona no umupfumu zadasanzwe kuko ndabona mu nzu yiwe udukono ibase ibicuma ari kunyweramo ngiye biri kuncanga uyu nawe wambwiraga koko n'uyu ni mushiki wanje yambwiye yuko yamujaniye umuntu wamukorera ibintu bidasanzwe ubona ntavuga nti nanjye ari umukobwa nigishije hoya Aimable ngenda shaka kugira ngo mbanze nibarize muganga sibyo mba barambwiza ukuri mugabo uvura izihe ndwara atari ibintu byo kubeshya nk'abamamyi b'abapfumu bateye Jego twebwe ntabwo tuja tuzana ibintu byo kubesha abantu twebwe nabo turabanyarwanda kuko abanyarwanda nibo baje bakora ibitu bya mubaya sana jewe ndagukorera ibintu bikagaragarira mu maso yawe uyu mukobwa we naramukoreye arabizi ndetse n'abandi nabo hanze nabo bose turabakorera ibintu biza. None se mugabo wabuvura nk'indwara wenda zingana nka gute mu buzima bwawe? Cyane kuko ngumvura warayishi cyane abantu ndagukorana bafite ibibazo by'abajura by'abalozi n'ibintu byinshi ntabwo narondora waramvura n'ibinshi. Aimable yarambwiye ati hari umuganga ngira ngo tuzajyana rwose ati njya mbona ukunda kwereka abantu kugira ngo nabo bazamumenye kugira none se ko mbona wibereye mu kwinywera inzoga uramufasha rya inzoga y'abakuru turi abakubwa kuko nibo bambaye uburenganzira bwo gukora ibintu niyo bambaye inzoga niyo urewe uraitwa Aimable unaitwa nani? Jewe nitwa Aimable Focus. Aimable ikibazo ufite ni ikibazo bohoki uvuga vuba. Umukobwa nigishije mu mafaranga y'urushoro ariko rundi muhungu wamutwaye. Jego umukobwa wigishije amafaranga y'urushoro arangiza kwiga. Ararangiza mu mafaranga y'urushoro. Jego uyu mukobwa ni mugore ni ibyo namutumye igihe amamagaraga yarabigwaye wabizaniriza. Uyu ni mushiki wanje ibintu amubwiye ngo ndibuzane nabizanye wambwiye ngo nzane iki walizanye nalizanye hano tura avango ninzane n'amazi ngo nzende kuyanywa Jego uzana ibyo njenda kunguja kutina na bantu ndenda kupira wetumye hapa sana kuba pani dimene umushine ngorobi Jego sira Jego Nina utie umuba Jaye tuzaga muri salama tukonoza manoni ndasobanye bakama bichukongo Tia yote vuga ikibazo ufite urashaka ngukorere iki vuga kubera ko yendira amafaranga yaramfinira kugira ngo bamundageshereze umukobwa ushaka yitwande vuga mazina giwe yitwa Florence tumukorere iki tumufanye nini umusaya sarege yajerego mu mande yambaye kuki mukunda kugira bugome mwebwe vuga iki ndakindi urushaka nico chaka sira amafaranga nabwiye uyu mushiki wawe hano sira yote ndaboya baze wewe uracha kuzana ibintu byakubana hano ari ibintu by'abakuruti hano jewe ndamugufatiriza n'ibindi narabigukoreye ncateta ngo nkona y'ibintu moja mbili tatu hapa ni rimwe bikaba biragiye mu faranga y'usungu 50 bihumbi 50 biruzuye bakubwa bajeje aho kivula bagabo muri salongo sokora tubanundi atubatobanye murebe ikibazo cyo y'umwana uyu mukobwa mumuye isomo atazongera kukwangiriza abantu abalira ibitu dore yariye bufaranga bawo umwana none se mugandagira ngo nkwibarize ayo mafaranga kubuyanaze mwibase ku bakuru bebesobanuye nk'ikiburi Jego nukugira babone inzoka yabo babone ko bayibonye kuko aya ndabwa yanje n'inzoka y'abakuru ndabo ari yanje iri hano none se ubundi muga Jego uburi yagagiye kugenda bagiye kuyajana bayaguriye akayoga ka none se ayo mafaranga niyo nje numva bakunda kwita ngo umufuragiro Jego niyo mafaranga ya mufuragiro none se mu buvuzi bwanya basobanuye nk'iki nyine kuba bakuru bayatwara ndabukwe buba batabonetse inzoka Jego
mu gushyingura njye numva bavuga ngo habamo n'inzoga. Diego banara karaba hii ni inzoga ya bakubwa ni inzoga ya bakubwa ndabona. Ariko muga njyewe ndashaka nkwibariza mbere yuko mbaza Aimable. Aimable kuki uhisemo kugira wasarisha uriya mukobwa? Kuko nta n'umutima nawe ugira nimba umuntu aguye mukeye nawe ni ngombwa ngo uhemuke. Nese urumva namukorera iki? Imyaka namaze ndi gukora ndi kumukorera. Urumva iki ni kintu numvishe kumwicisha bitari ngombwa. Ahubwo muri kundinza iminota irarangiye buretse iminota wewe irarangiye reka amagambo yawe sana yamazi na kutumye shira muno bwana fanya mbio Ese muga yamazi ugiye kuyakoresha kinone ikabwa subiri wewe nawa izana maboko yawe hano moja b ta ne ta sit na nusu achilia leta kibeleti achilia hapo aya mazi umukobwa mwasangiye inzoga musangira n'amazi ndabona mwarakoze n'ayandi mabi ariko jewe ndabonje kirira Aimable yegera inyuma gutya twereka abakunzi bacu ibyo muganga agiye kugukorera. Jewe ndabwo chachina n'abantu icyo gihe naragitakaje kuko nabonye pastor ale abantu babagome tu batu babagome Muga kayo mazi yatse ubu nukuvuga jewe ndabwo njambesha ndabwo batazaja bagira ngo ni umuntu ashakaga kugira jewe ndangire akagakogwa nkajane jewe ubu ndabwo chachina n'abantu bacha bakora ibintu bidasobanutse jewe akagakogwa ubu kwera kwisaka natumuka tu ibindi muzabimbaze hanyuma icyaje ndabirangije wabibonye ulaja kumva amateka jewe ndakonjambesha Diego kandi uzongera kuzana ibintu by'ubugamba byo gupiga jewe nzakuvuna nzakwereka ili agombera muge jewe ndakonja kina na watu fite hivyo nakagombye kutumia bana kucheza na watu unajua mbonye byukoze mbona amazina azanye tiwa mubonye wewe ntabwo mubonye kumbi yararikwiruka mu muriro tiwa ntabwo mubonye wewe na mubonye jama hati pa kwanza fanya ndio jama tikukira jama tendi na umutu tupinga ntabwo mubonye kumbi yararikwiruka mu mazi ntabwo mubonye na mubonye ibintu chaka ni biki ubukumbaza kuzuko bubazo bwa feke we tuzongere gukina na jiwe ugasigaye nza yakuzanira ryari je uzayazana genda numara kubona biba umuntu wawe icyo ashakaga yitarangiye uyituzana ubwo bufaranga Diego nzayara umushiti wanjye yazanye Diego ndabindi ndagusesereye kwanza tahapo yego tahana kire n'abandi ntabwo ari wowe ndetse gukorera wenyine reka manzi ndikumva n'uyu ari guhamagara reka manzi mwitabe Diego ndakumva Diego Diego te muda Amerika naho turakorera uyu ndakibazo umugore wawe ngo bimeze bigute Diego Mwana muga Diego umuntu wo muri Amerika mumuvura gute kuyu ngwenda mbonye mumuvura ku maso abo muri Amerika mumuvura gute Dekamba Diego gihe umugore wiwawe bwego reka ngubwire ikintu kimwe ugiye gukora Diego ndabona muri kubyuka Diego nyoherereza ifoto yiwe ibindi ndaje ndikurebere vuba mu minota itarenze 2 wongere wamagare wohereze ku WhatsApp sawa waluri kumbaza ngo iki abantu muri Amerika mubavura gute abantu bo muri Amerika turabavura twebwe tukorera ku siyose kuko twebwe n'ububona nicaye hano ndi muntu kuyindi sanda bomba n'umuntu twe dukorera ku siyose Diego rero bisaba iki kugira ngo ufashe nk'umuntu waba uri nko muri Amerika gukina umuntu wo muri Amerika iyo mfite ifoto y'umuntu washaka gukoresha cyangwa amatsinda giwe ibyo biba bihagisha
pita bikora nkamukemurira ikibazo ubundi akanyishura abonye y'ibyo mukoreye kuko abari kure umuntu uri kure agomba kubanza kureba akabona ko ibyo yari gukoresha ribyo cyane nta muntu tutambura twebwe ndabo atambura turagukorera tu ibindi bikaja badari bivuga ngo mwebwe muramukorera n'amafaranga bakazayatanga mu nyuma yego kuko abari kure none ko abari kure twabonana gute yego kuko nabo yatwambuye twamumanika nabo yatwambura ntabwo yabambura yego atuhereza amazina yiwe cyangwa ifoto ibindi bikaza ndashaka rero nkwibarize muganga ni iki cyatumye muza kuvurira mu Rwanda mugasiga iwanyu muri Kenya twebwe twaje nk'abantu baje mu Rwanda twicururiza ibintu bitandukanye bya biato n'ibindi ariko turavuga kuko ni umuryango wacu niko kazi ko kuvura uja ukora kuko tutuye mu Rwanda nta kibazo turavuga hose ni gukora kazi ko gufasha abantu yego nk'indwara waba uvura mbere twatangiye tuvuga hari ikibazo abagabo bajya bakunda kutubaza mu makomanteri batubwira ati muzatubarize muganga nk'umugabo ngo ufite igitsina kigufi buriya gishobora kwiyongera hari umutima muke kiyongera igitsina kigufi ni ubu icyo twamumarira ni ukugira agire ubushake bwo kugikoresha none ibintu igihe adafite ubushake bwo kugikoresha nubwo cyaba cyakabambe ndato cyaba kimumariye ahubwo twebwe tumuha muti kikagira imbaraga zo gukora akazi cyagenewe ntabwo tujatongera bitsina yego ubwo bivuze nk'umuti se mwamuha nk'umuntu ubwo yabarongora nk'iminota nk'ingahe ubundi nk'umuntu muzima arongora nk'iminota nk'ingahe umuntu muzima arongora kuva kwa minota 10 kusubiza hejuru tena kaja iongeza pana kugira ngo alongore huyu munsi arangize minsi 3 hapana turamwa hapana kugira ngo abe ikintu cyo kumva aribyo kirangamiye gusa pana gukora ibindi ariko akagira gushake tu ndagira ngo abakunzi bacu baze kuza kutwandikira muri komanteri batubwira uko nabonye muganga rero muganga ikindi kintu nshaka kukubaza nk'abantu bo mu bihugu byo hanze baba waravuye ni nk'abangahe ni nk'abahe ni benshi nabona bana kuko mvita mu Australia ngagira mu Amerika nguko ubonye no yamamagaye tena ngagira ni benshi ndobo hanze turabakorera cyane yego murabakorera cyane Emabo turi kugana ku musozo w'iki kiganiro nkura mukobwa aramutse akiza akamenya kare wamurogesheje ko wabonye ko wazanye itangazamakuru hano uzabyitwaramo gute wa muhungu none se ko atari njye wamukiye ko wamukiye niba wamukiye gusa nk'igitekerezo nicyo kurugisha nk'umuntu ugikuye nka hehe bariya ko bari kubajije ngo hitamo icyo wamukorera mpumburisemo ngo bamurogeshe ngo asare yiyambura ubusa ibyo niyambura ubusa byo birakumarira bibaye kubera ko byabaye akiyambura ubusa bizatuma umuryango unsanga amafaranga nakoresheje bayagusubiza nicyo kintu uherereyemo gusa nta n'ikindi muga turi kugana ku musozo w'iki kiganiro gira nawe nk'ikintu watubwira icyo nababwira jewe nuko tutakunda amafaranga kuruta abantu icyambere dukunda abantu tukabakorera ibyabo kuko nabonye bantu benshi bakunda amafaranga kuyarutisha abantu ariko hatari abantu ntabo amafaranga ntacyo yamara twebwe dukunda abantu kuruta amafaranga ubwo icyangombwa nuko bakwemera tukemera kubakorera ibyabo kuko ibibazo ni byinshi ubwo amatelefone njanitaba nuko n'ubunyafunze ni menshi bose bavuga bibazo ariko uwachaka kutugana yatugana uwachaka tumukorera ari kule twamukorera ndakibazo nta kibazo kiba kibiri ashaka rero nibarize mushiki wa Emabo ubundi wagiye kumenya gute uno muganga impamvu nazanye umusaza wanjye kuri muganga mbere yaramvuriye amvurira neza niyo mpamvu narinzanye umusaza wanjye none se ko nawe mbona uri umumama ukaba ufashe umwanzuro nk'uwamusaza wawe mukaba murogesheje umukobwa kuko murumva mwebwe babibakoze bitababera ikibazo amafaranga twamugwaniye twebwe turayeho umusaza wacu impamvu twaje ni kugira tuzarebe ko twagaruza kuko ntabwo twe tuzi ko yakoresheje ibyo bintu ubu yagiye gucuruza ajya kwishyurira abandi amashuri muga ndagira ngo rero udusezerere kugira ngo tutahe tugere natwe iwacu amahoro
ariko kugira ngo mbere yuko dusezerera ndagira ngo ugire icyo ubwira abantu bazifuza kukugana kugira ubavure. Ngicyo nababwira nuko nabaha namba ya telefone ubundi bakaja bahamagara ushaka kutubonana tukabonana, ushaka kumpamagara cyaka ari kure ngabo akambwira. Muga ndaza kuza gufata nimero zawe ndaza kuzishyira mu kiganiro hagati kugira ngo umuntu wifuza kugana azakugane. Takibazo. Okay, amahoro y'Imana. Ubwo se mu bapfumu uravuga ngo amahoro y'Imana bane na? Twebwe ntabwo dukorera shitani kuko dukorera abantu ibibazo byabo, kuko icyambere nuko tubakemurira ibibazo. Twebwe wabonye hari ibintu by'ubupfumu nakoze. Ariko wafasha amazi, mbona amazi aratse. Amazi kuyakwa kwaka nuko jewe nuko bari bambuye ngo nsaze ngongorere umuntu ikibazo. Ntabwo ari uko amazi kwaka ni imiti nashize igigo. Okay, Imana none komeze namwe kubana namwe mwawa mupfumu. Kigo murakoze. Sawa, bye.